ti, Jura, ja sam vjutru prešitav jednim novinima, da se v Afriki pojavila neka smrtonosna bolest. I ak te žgrabi, njema ti špaša. V Afriki veliš? Je, v Afriki. Žakaj, misliš, da bi to šim moglo dojti? A gdje uopće je ta Afrika? Ne znam ti, Pepik moj dragi, ne znam ti gdje je Afrika. Ali, znaš, v moj firmi ti dela jedan crnac. I svako jutro dojde na posel s biciklom. Tak da mislim da neme biti tak daleko ta Afrika. Je, pa ona nam še nije že igrati, ak veliš da je tak bližu. Ne znam.